hadin basya pendu tiket nak Voice of the People Party VP uba baik lang po snap hanne ke sengi ularai pan kuno yak election MDC sya ke JAJDC kumu kertong shiman na Jawai South constituency labar kedeu uba baik lang po snap udai wei na kita kot ke VP upala trishitong ban penjob yang kertong ke VP hadi election MP na po keselong parliamentary constituency uba baik lang ulakam ba ke VP ke klaim lebih syarbnya ne klaim le tawat jumut na kipat ba haswa ban ha tiket ban yakun hagi election MDC na Jawai South shu long ka ba pencayong yang akalong ba kim don unit kim don sangal ha ke jung sisa ka VP kala dai panwat ne ya briu kipat ba kimon handrai pilse kalau shu a tiket klaim lebih syarbnya kena uba baik lang uba baik lang ul pengsan ba ke jing mojong o ban yakun nya kene election MDC kadai nak penta banwan ra ya ke jing khujin subang ban banyada ya ke jela kamtam ya ke thai na ke jing wan tung klip di briu napa